Ne sjećam se da je bilo kome od njih smetalo kad je Miroslav Mišković 2011. finansirao Srpsku naprednu stranku. Ne sjećam se ni da je Aleksandru Vučiću smetalo kada se 4 puta lično nalazio sa Miroslavom Miškovićem, pa nek me demantuje. Znači, nikad im to nije smetalo. Ali me smetalo kad sam ja došao i rekao da su to politička hapšenja i da je u pitanju reket. I da smo se borili za pravnu državu i da pravna država mora da važi jednako za sve. Nije smetalo kad govorimo o Zrenjaninu, ni Goranu Kneževiću, kad je tražio pravne savete i moje advokate u svojoj borbi, ja sam svima njima bio advokat. Ja sam, ponavljam, i advokat Srpske napredne stranke. Dakle, borili smo se za pravnu državu. U pravnoj državi svako ima pravo na fair suđenje. U pravnoj državi svako ima pravo na odbranu. I u pravnoj državi se ne sme desiti da zbog ličnog sukoba jednog čoveka sa nekim drugim čovekom neko završi u zatvoru. A to se upravo danas dešava, zato što Aleksandar Vučić drži sve poluge vlasti. Ponavljam, nije mu smetalo davnih dana da se redovno nalazi sa Miškovićem, da se prave određene kombinacije, ali ja ponavljam još jednom i da se vratimo na ono osnovno. A koja je logika hapšenja svih tih ljudi? To se, ponavljam, ne može na hleb. Od toga se ne pravi investicija, od toga se ne pravi pravna država. Sa svim privrednicima se treba dogovoriti. Privrednicima treba dati mogućnost da vrate ono što su uzeli, što se nalazi na računima u Švajcarskoj, ali dobrovoljno. Jer Švajcarci to nikad neće vratiti na silu. Takva su pravila u Švajcarskoj 800 godina. A što se tiče